Pamiarsa tumpak wariga sanekatah taler ke bawah tumpak pengatak utawi tumpak pengarah utawi tumpak bubuh kemargiang nyabran selai likur sedurung raina suci galungan. Ring rainan tumpak uduh ka angin galah ngerasti tiang jagat mangde dewa sangkara sanen wenang sarwa ente-entean. Umat Hindu ring Bali moali ngemargiang rahina tumpak warike sane taler pinake cihne rahinan jagat galungan pacang rauh malih selai likur rahina. Rahina tumpak warike kelasanayang nyabran ngenem sasih nemonin rahina canis cara kliwon warike. Ritat kala tumpak warike katah nyane upacara kemargiang ring tegalan utawi carik duen kramane. Umat Hindu ring Bali ngaturang Banten sekadi merupa canang miwah bubuh baas sane kaaturang majeng Dewa Sangkara pinake prabawan Ida Sayang Widiwasa sane nuenang saruan ti-entikan. Raris bubuh inucap mecolek ring taru sinambi mebaos kaki-kaki nini sarutu muhun niki tiang ngaturang bubuh mangdeledang tumbuh subur malis laile menggalungan mabuah apa nged Agus Sudiatmike Bali TV.